кішіне кіші еткен, бізді ойлаусыз зат еткен. Бит әйтелер бит әлі, хүз мен ішіте, хүз, кішіне кіші еткен де хүз, қатта жоқ еткен де хүз. Хүздің илахи күші. Бұна шул хүздің илахи күшін ең юғары кемелді қолланы алған сәнғат формаһы ол әдәбият. Әдәбият дөмен алғанда иштимаға әлі біз ханап өткен иштимаға аңдың бөтті дайырәхінді яқтырта алған, сағылдыра алған универсал ижат формаға ол. Шуға көрә менің иманым кәмел. Әдәбият ол қайғына милләт болмағын, қайғына уә халықтың ижат деміші болмағын, ошы милләттің, ошы халықтың мәдәниетінің ең юғары көрһәткісі ол. Әдәбият халықтың, милләттің кризисқа дусар бола бара икән, юғала бара икән. Бұл милләттің, халықтың келесәге ақырынлап бөтті юғала бара дегенді аңлата ол. Бұны ұшындай моменттарда біз өзімізді әр бір инсан ойлаусыз зат боларақ, фикір үйретуші кіші боларақ, бұл хақта ойналырға тиішпіз, заң қағырға тиішпіз. Hem әлбетте шул дүйім ойыштырушы, соның өсін влас әхелдері тән түшінсе бар. Влас әхелдерілі бұл туралы ойланырға тиіш. Сөнке қабатлап әтем, әдәбият милләттің мәдәнилігінің ең бүйік, ең юғары көрһәткісі. Бүгінгі ситуация икенсірек. Сөнке негіне тиімі глобаллаштыру деген түшінсе бары бит. Асынапта бүтін жер шарында бара. Унификациялау бара. Ошындай оптимизация һәм башқалар бара. Бұны ошындай шарттарда, милләттәрдә, халықтарда, ана хатта шул юғары кимәлі тип исәпләнгән әдәбиятта үҙенсә кризис кисерә башламай калмай. Бұны шунда инде төрле бәхәстәр, төрле үҙенсәрәк дискуссиялар алып барулар барлыкка килә. Әммә нисек кенә булмаһын, был нескәлектәрдә һөйләһәң әллә күпме һөйләргә була. Был нескәлеккә төшөп китмәгәнә бин шуны әйтергә әйтәм. Бына хәзер киләйек без. Әдәбияттың ошындай миссияһы тураһында әйткәндән һуң уйлап карагыз әле. Ниндәйдер микроб, ниндәйдер гафу итенә менде теге йөгереп биргән руссалап әйтәйек букашка фикер йөрөтеп Хинің минің фикір дүниямда, көңіл дүниямда олар байытып ебермейесек бит. Хатта біз яратып қараған қайын ағастарыла. Махайралдарын хоқланып тыңлан хандуғастарда. Біздің іштемағи фикірімізді, зихінімізді, көңіл дүниябызды олар қылғанысқа қаршы. Шундай матур көрініштер бағалар. Байытып қына ебірі алмаясақ, бұны ұшында енді. Юғиға қайы бірді бітінді бүгін. Ес-кес бет ситуацияларға ғадыр тарайбад. Оны шул мәдәнияттің, рухияттың, кіші менталитетінің, фикір дүнияғының, көңіл дүнияғының кризис кесіруін көрһәткістері бұлар. Аллаға тағала тип әйтәбіз бүгінкінде, бітіхінде бұла яратқан бір тегі самақ туған вақытта. Әлбетте тәбиғатта абсолют дегенлік жоқ. Тұрмыртала абсолют дегенліктің болуы мүмкін түгел. Әммә ләкин кішінің мораль яқтан бая біз еткен әдәбияттың түп миссияларын бір мораль, әхлақты тәрбиелеу. Ана шул мораль яқтан исмахам ниндәйдер кемәлдә қанаты барлыққа келген болар ине. Бір яқтылығына қанат менен, бір қанат менен
bari bir ayrım kişiler, ayrım devlette min hızgıttın alıp etem. Ayrım millette osıp kite almayul. Bulurga mümkün. İktisadi baylık. Manizarda, milyardarda bulurga mümkün. İkincisi kanatı ul. Gumanlılık, ruhiyet, medeniyet, kultura. Rus talep ettik. Buna o şu iki kanat bulgandağına yemgiyet alga barasak. Kişilik alga barasak. Birihi hınıp tüşe. İkincisi heminen gene allaqada osu baribir ol berilip barib düşesek. Şunun için edebiyatı mektepterde balalar baksahından başlap, gailenden başlap balalarga düşündürge tırışı. Unan alda özün oku. Edebiyat bit ol. Gün soğuşta kilip kirgen garap kilip kirgen hud edep hudran. Edebiyat ol. Zamanında min onu büyük şahıs bolğan üçün gene etmeyin bu hakikat. Şirnişevski etkense asınmağanında kişiye bilim biruse, terbiye biruse, onu nisik yaşarga üretuse, onun hatta maddi baylıkların nisi gerek gadil tabırga, dürüst yol menen tabırga üretuse durmuş dersliği ol. Demek edebiyat kişini kişi etken en ilahi sığanak. Hüz menen işitu arkasında vot hini mini kişilerde ısınmagan hende ürenüse, uğa terbiye biruse, onun zihnin, güngel dünyanın kamillaştıruse, uğa sakna bola his duyguların niskerek ituse, min mul kemelde tibetmeyim. İsmaham tibetem. Zavuklı rak buluğu. Yamandı nasardan ayıra bilüse. Maturlıkta şıkkatedlikten ayıra bilüse. Kişi etip terbiyelev. Bütehinde mani. Bütehinde tegi yaltır keyinler. Eser ikişer katış hem katışlar hem anda zamıktara gaytarıp kaldırmav. Olay bulha. Graf Tolstoylar da uzi graf edebiyette uzinin turmuş kredahına elendirmeyen bularını. Pushkin Batşara yürgen de yürgen. Haray şagırı. Nehmeli olay. Bana bit. Nesek ol edebiyattın ilahi köse. Ol yakşanağın. Hem hayallanğan. Hasan menin icad demişlerimde Reseyde okırlar. Şunun turağında hayallanğan. Ol vakitta eli halıktın oku kemeli, bilim kemeli tübenirek bulgan saktarda. Bütün 100% menen. Bugün вроде 100% bulmahala kılganızga karşı okudan sitte kalgan balalar da var. Onu bir neçekte inkar ettirge yaramay. Var bugünkü situatsiyalarda kılganızga karşı. Şulay da 98-99% bilimli kişiler. Ninde teknikal teknologiyalarının işitileri bitti. İşte şul vakitta edebiyattın ahlak terbiyelevdeki, iman terbiyelevdeki, ahlak iman, hinde gumanlılık, kişilik, okutusunda ultırıp yürüttüğül, udından 3 yaş gelken, istap kuralken kişini apaydı, eviydi, türtküre bilip, tipkirep dokma yürüttüğül, başında bunu yap, eğilip kenartırminin aldı beyilip, bana hine, orlay tügül indi. Oşunda nemelerde buldurması için edebiyattın bit rolü. Her bir milletin bu tarihi arenala öz urunun haklap kalı için elbette İngiliz onun dili hem edebiyatı gerek.
Ular mesevde kelgen görünüşler, parаттар. Edebiyat dildi üstüre, dil edebiyatta haklay. Üstürüşüre bulastak etti. Bir-birinin bayıtıp kele. Şundan tağı her bir milli medeniyet onun milliliğindegine milli görünüş bulup kalala. Bana uşunu unuturga yaramay. Her bir halk yaşayan için, her bir millet yaşayan için onun udinin milli dili, yazma edebi dili. Hem onun udinin milli edebiyatı, milli medeniyeti, onda türlü formaları, opera, balet, tam başkalara tektim bulurga deyiş. Şunu hazbayam etken bir kanat yok kasa. Her bir milletke kağıla bitul bular, barı bir. Şunun için bunda aksiyoma, görünüp durgan aksiyoma, milli edebiyat, kişiler, milli an terbiyeli, milli felsefe terbiyeli. Çünkü hatta milletin de uzunun felsefe bulurga deyiş. Deyim felsefeden de. Yani yaşav prinsiplerini bildilerse. Onun mentalitetin terbiyeli, milli mentalitetin. Milli psikolojiyan terbiyeli. Yaşav revuşun terbiyeli. Eşitu tertiplerin terbiyeli. Tradisiyaların haklarga buluşluk ite. Tradisiyaların üstlerine buluşluk ite. Şunhız bit. Millet öde yok. Bana şunun için. Onun hüzde bulurga mümkün değil. Her bir milletin öz edebiyatı üyündele. Gaylehendele. Balalar baksahandala. Mektepterdele. Vuzdardala. Hem başka dairelerde. Aspirantura, doktorantura kemellerinde hem başka haklanırga, propagandalarına deyiş. Vlas ahilleriyle üzerinin vakıtlara bulma karamastan edebiyatka ihtibar etip mümkün tüklüm o edebiyat diyeki bu eserlerde okup onlarga orientasya tutup öğrenirge teyişler. Kabatlap etem edebiyat bütün durmuş derisligi hinin yaşav prinsiptarında bildileşirge buluşluk itüsü barometr. Bana Başkırt balaları bugün Rusça fikirli, Rusça okuy, fikir yürüte. Onun negedini mele? Bit, hüz, dil, ol aralaşığı kuralığına tügül bit ol. Ol kişinin fikirlevin üstürüsü sığanakta. Bana köz aldığına kiltirdeli. Eğer bala 5 yaşka tiklim, nisi yaşka tiklim, hüleşeli almayken onun bir fikir kiymeli. Bana, o şundayına yabaygana men bana ettirgetilenim de, şunun ben bana tuktanım. O şulay Rusça fikirlevsi, balalar üte barayken, akırınlap, ol bugünkü balbuğun buldu. İrtaya ikinci, irtanahun üçüncü, hem yok millet yok degende bu at buyunsa bara milletinden yok ekenligin assimilyatsiya obyekti bulganın küttadır. Birinde. Bana şuğa göre indi etken. Elle Rusça tercüme etilgen edebi eserlerdigine okuptu yaksarak olmayan İsmam ya bulha tercüme etilhe Gülfeydil Bayvan Rusçana tercüme etilgen ismim bilirini hep oktağdalı. Yaray yakşı. Ya bulha Tamara Ganeyvan'ın ismin bildiken misal söyleyeyim. Ya bulmaha ında Mustay Kerim Muratayev'in ismin bildi. Хорошо, ismi bildi. Ну, дальше что?
Qayda ol? Onun fikirlewi. Qayda ol milli ruh? Qayda ol mentalitet? Qayda onun milli psixologiyani formalaştırу? Qayda onun tilin? Til yok eken bit. Bayetkenimse. Biz ödebedik. Yengel yol men bargan bulup da problemadan kaskan bulup diyakı şumak kumga başta tıkkan bulup abit başka diyakıştın arttağıla kavdehala görünüp tıra başta tığı menen. Buna bit mesele kayda? Hürmetli. Ataselerge alakalı, bitemizge alakalı. Yani Başkırtsa kupul kayda varhın. Buna nemelerde bit doğan kaydar. Bugün hürmetli atasalar, bugün şunday siyaset, şunday fikirmen ultrabı diken. Yara bugün hezge yengil, yakşı, balları turağında üde gelse, basıdığızdan alıp aytan, qaygırtkan buldığız. Qaygırtkan buldığız, üde gelse deyip men fikirip durup aytam. Yani hele. Şunan. Hedin, hette bakı dünya akırında biz tegerepte tukrap tavdık da tukrap bitebide kite varabıdı ol. Nisense buğun, hedin üdigizdile bir vakit dolan. Hatta isimigizdile iske almayasaktar, bilmeyesaktar bit hürmetli. Hatta şeyler, bugün göleseyler, bulasak. Buna bitnemen kilesek ol. Yok. Millet yok diyandan attı. Ve Huday Teala bit. Olay bulgaz. Eyde ikinci türlü atayık. Kayvırıp taşlar. Allah diyen düşünsene kabul ettirme. Dilemezlerde bulurgan mümkün. Bununla bir tanıyız. Onun için ol gayipleri tugul. Onu ışanı, inanı. Ve şulay kurubuşka yaratmagan daha. Bul milletti, bul fanı dünyaga. Olay bu hayır şarında bir türlü millet bulur. Niye hoşkanlar? Ömür bakı devletler, halıklar. Niye yolap alırga? Ödünün milletin başkalar üstüne yukarırak koyarga tırışıp yatkan. Bugün de ol burasız. Her vakit ol kural menen yine barmay. İnformasyon hukuşlar. Ana, nesikkene bara asıp karagıdı ödegedin aparatlarga da telefonlarga da indegine gider barmay. Hezbit şu ala yava biri almayasak hatta. Ya baygın aytıp da çünkü hezin kungüligizde tege milli tuygu yugalgan. Ol krizis kisire. Hez merkantilni gana. Bugünkü gündügüne yengel yoldardığına haylap ödegizdin balalarıgızdın. Bulasak yiyen serdar dedin. Bulasak hem ne derdin? Bule serdardın yazmışının butağına balta sabah. Demek hedin bule serdarı git. Oşu milletin vekili bulmaya sakın kuğasak. Ular kavatlap aytam. Hatta hedin isim şerifleri gizdiler. İfki almayasaklar. Bilmeyesaklar da.